Draha Verbas Feketič pred 2 rokami pre veľkých šních bola blokirana. U ramíkoch projekta prevenciji elementarnih nepohodoh humanitárna organizacija Caritas z Avstriji pomogla, že bi še formovalo vitrozaštitne pasmo, kotre zopre na nošenje šnihu na tej drahi. Toho roku, dok privezeme realizaciju všetkých tých aktivností, vijedno še planuje na jednej schadzki koncom roka sumirati toto, co porobene i donatorom predstaviti za idušći rok toto, co bi še mohlo porobiti, a že bi všetko to bolo na hasen všetkým hraždanom, njenjem u opštini Verbas, ali i u opštini Subotica, Šid, Novi Sad i Srbobran. To znači 5 opštini, ktorí tot projekt toho roku oblapja. Mihaila Kondak, predstavnica Caritasu z Avstriji u naščivi Verbasu, hvalela že še opština Verbas ukazala jak sigurni partner u tim projektu i že še sotrudnictvo predluži. A predsjedatelj opštini Verbas Milan Glušac nahlašal, že poneže u Vojvodini polješovanje ponad 14%, to značni projekt i podzekoval predstavnikom Caritasu na donaciji.